Kia ora mai, ko mātou nā Kaiako o Te Papa Tongarewa e mihi atu ana kia koutou katoa. Ka whai ake nei he tauira hei kai mā koutou kia timotimo no te ao hangarau matihiko. Karawhiua. Ko Gamefroot tēnei, he taupānga no te pai tukutuku utu kore. He māmanoiho ki te whakahaere. Ka ako te kaihanga, ka pē he te pano ni tuhi waihere, me te whakarite pepeha hei kaupapa ako. Ka hono atu ngā paraka waihere, kia tutuki i ngā whainga matua. He tino āwhina te wāhanga mihi maker mō ngā ākonga katoa nā te mea i whakanui te horopaki o Aotearoa whānui a hangarau matihiko. I te wā orite, ka ako e pāniki ngā pūkenga tuhi waihere. Aha ko nohea te tangata, he wāhi mana i rutu i tēnei momo mahi. I reira ngā tohutohu, kia āwhina atu. Ia te wā, ka whakaritea ētahi atu kai no te ao hangarau matihiko, mā koutou, e whakamātau ana, no reira whai mai. Ki hea, kia TiriAta rānei, kia Pukamata rānei. Ka kimi ki raro iho, ngā hononga hei āwhina. Hei te wā!